زێنە عەلی هەفسەرۆکە زانینگەها ڕۆژئاوا قامشلۆ میێڤانا منە مامۆستا زێنە ئێڤار باش سپاس و میێڤانا ڕووداوێت و بخێر هاتی ئێڤار باش مامۆستا نادین سەرچاوە گەلێکی سپاس پیرۆز بە ئەف پەیمانە هەفکاریەیە کۆ ئیمزە کردیە دنابەرەوە و زانینگەها گەرمیاندا لێ چل خۆ دگرە ئەف پەیمان و حتە چەند ساڵان درێژ دکە gelek spas bo vê derfetê destpêkê ez slavê xwe ji bo karmendên Rûdawê û hunerên Rûdawê dişînim. بخێر هاتی Gelek spas. Ev hevpeyman bi rastî me navbera xwe û zanîngeha germiyanê de imze kir bi armanca ku pêşxistina xwendina bilind li her du zanîngeha. Bi taybet dwarê pêşxistina zimanê Kurdî de ji ber ku her du zanîngeh jî taybetmendiyeka waye Kurdî heye. Ji ber vê me xwest em hinekî pêşxistinekê bixin xwendina bilind de dwarê hem lêkolînan de hem aliyê bi taybet lêkolînê derbarê zimanê Kurdî de hem jî di hemû mijarên zanistî de hem jî di îfada xwendekaran da ji ber ku gelek beşê me wek hev hene di navbera me û zanîngeha germiyanê de weke beşê bijîşkî, weke teknolojî, weke wêje, wek ziman, wek perwerde gelek beşê hevbeş hene di navbera me de fakûlteyê hevbeş hene. Me xwest em di demê pêş de em karibin hinekî hem di aliyê çûn û hatina xwendekara de hem di aliyê lêkolînên hevbeş de di nav mamosteyên zanîngeha germiyanê de hem di aliyê pêşxistina konferans û xebat û panêlên zanistî di navbera her du zanîngeha de em pêş bixin. Bi vê armancê me xwest em vê hevpeymanê imze bikin. باشە بۆ خوێندەکارە bi taybetî یعنی li gorî کۆوەل hev kiriye hûn û zanîngeha germiyan wê xwendekarê zanîngeha Rojava biçin li wê derê xwendina xwenî bilind temam bikin yan tenê bo demekê bo perwerde û rahînanê dibe ew li ser demê pêş çi derfet çê dibin mumkin e meselan di aliyê xwendina bilind de aliyê serpereştiyê de aliyê hin konxebat û konferansa da mumkin e di hin çalakiyê akademîk de êgo cuda cuda çê dibin di hemû beşan de em dikarin vê bi rêya vê peymanê em hem em xwendekarê xwe bişêne wê xwe bişênin mamosteyê me herin êwa werin em lêkolîna hevdûra bi hevbeş çê bikin. ئجاز دixwazim bi rastî vê derfetê bikarbînim li ser rewşa zanîngeha Rojava û paşa roja wê jî hinek pirsan ji te bikim. Bi taybetî eger em ji rewşa vê zanîngehê dest pê bikin niha çend fakûlte kolêj yan jî beşê we hene? Bi zanîngeha Rojava xwe ji 2016 ve hat damezrandin. Bi rastî demê hat damezrandin bi fakûlteyê bi 5 fakûlteya ez karim bêjim hat damezrandin hat destpêkirin. Yek jê fakûlteya perwerde bû, yek jê wêje bû, yek jê endizyariya petrol bû, yek jê endizyariya çandiniyê bû, yek jê hunerê bedew bû. Lê ji 2016 heta roja îro zanîngeha Rojava karî bû pir fakûlte û peymangehên nû damezrênê. Halê hazir 12 fakûlteyê me hene. Sê peymangeh jî hene yeka tenduristî jî heye tu dixwazê ez yek navê fakûlteya jî bêjim. Kerem bike. Fakûlteya petrol û petrokîmya heye li bajarê Rêmelanê ji bo te dît bajarê Rêmelanê cihê petrolê ye ji ber wilo fakûlteya petrolê tê de hatiye avekirin. Fakûlteya zanistê xwezayî li cem me heye û teknolojî fakûlteyekî pir mezin e heşt beş di nava xwe de tînê kîmya, fîziya, bîrkarî, biyokîmya, îtisalat, kompûter fakûlteyekî pir berfireh e. Fakûlteya perwerde li cem me heye du beşa di nava xwe de dikewînê beşê rêbaz û teknîkê fêrkirinê û beşê mamosteyê refê.
باش فاكولتة اندستريا ايكولوجي الجامعية يا هندسة عمارة يا هم أباهي سازيا باش هم فاكولتة بنيتن اها اندستريا هم بنيتن فاكولتين دن فكن يانجي حوجة داري بو تشبشن دن هننها بله زنگ هر جواش خو هر د پیش خستنه ده هر د استراتیجی خود دخوازه ادامه پیش دا هر فاکولته نو وکه و پیمانگه نو وکه سالا پار ما هن بشین جبو زمانه عربی دادید جبو کسی کو باورنامه عربی دست خستبون کاربن الجمع بخوینن نتنه ایگو باورنامه ریبه بریا خسریا کردی دست خستبون ما خواستم در فتاکی بدن واجی ما هن بشه نو ور بکرن کول قام شلو بری هبون لی مالور بزمانی عربی بکرن د پلان سازی د جهابو کو ام وان بشان سالا به ام بخن وقت فاکولتش برکو نيرين هبوكو ام بان بشا برفره بكن وببن ايدي كوليج نببن بش باشە بگشتی هەژمارە خوێندەکارێ زانینگەهاوە چەندە؟ در دورة 3300 خوندەکار باشە لەسەر پاشە ڕۆژە زانینگەهێژی بە تایبەتی پشتیوان گوهرتنێن و لە ڕۆژاوای کوردستانê ڕوودانە ڕێکەفتنات نابەرا هەسەدێ و حکوومەتێدا دێ چ لە زانینگەها ڕۆژئاوا بێ؟ راستی موک زنگ ها رو جوام نها کاریما بردوامه تنه دوی دما شرو و پفچونا و دما گوپر آلوزی هبو ما چند روز دوام خو راوستان جبر کو کند کاریما نکاری بون جبر درفت نبو هر نور ما دوام راوستان حتی کو آرامی چه بو حتی کو الهفکرند نابرار بریا قصر یا نمکارن بجن حزب سوریا دموکراتیک و حکومت شامل چه بو و چاخه مجار دی دوام خو دست فکرن ما ازمون خو دست فکرن شوم گهابونه داویا خو ناغا دو یمین ج سالا خوندنه جورزه که سالا خوندنه 2025 ما ازمون خو دست فکرن نها ازمون مبر بداوید چن روجا داوی بو ای روجا ازمونا پشتی نابرا هر دو ججنه ما ججنان نوروزی و ججنان رمضانی امی ورزه خوی دیمین جی دست پی بکن و ام برنگه که ام کاری خود مشینن ام قط ناسکنینن ده هیت پیوندی زیدت نابرا ما و حکومتا شامل جبو لحف کرنه یا جبو چینه لێبەری چەند ڕۆژان دەهاتە ینی هاتە بەڵافکردن کۆناوێ زانینگەها ڕۆژاوا دێ بێ گوهرتن دێ بە بەشێک ژە زانینگەها فراتە یا سەر بە خوێندنا بلند یا حکوومەتا سووریە ئەڤ یەک ڕاستە؟ بله راستی تشتکی ولو سر انترنت هات بلافکردن لی تشتکی و سانینه قط نهات یا گوتو بیش کردن حال حاضر کو ناوی زانینگەها ڕۆژاوا وێ وەرێ گوهرتن تنی هفدیتنه که ناسکرن نابرا چند کسی جزانگها روجاوا و جزانگها پراتی لپارزگها حسکی چه بون لی قط نهات مسئله انو ولا نهات گوتو بیشکرن و اوی زانگه وری گوهرتن یان وی ببی بشک زانگها پراتیش خو مسر راگهاندنا خوشی ما اف تشتا داخل یکرن کو اف آگاهی گوهتنا بلا کرن نه ئاگاهینی ڕاستە بۆ باوەڕنامە شەهادەیەن دەرچوویەن زانینگەها ڕۆژئاوا ئەف دێبێ پەژراندن دێبێ قبولکردن ژ ئالیە حکوومەتا سووریە بە وەزارەتا خوێندنا بلند بەرێنها الهەفکردنا بیست و نەهی مەها یەکێ دەیا گوت نابەراری بەریا خەسەر و حکوومەتا شامێدە چێ بوو خاڵەکی و ساتێدە هەبوو و هەموو شەهادەوێ وەرن ئەریکردن ژ ئاگێ شامێوە نەتەنێ ئێزانینگەهێ و خوێندنا بلند ژ سەرەتایی حتا بە کەلۆریا حتا زانینگە چ شەهادەی هەیە ساڵی بوری دەهاتنە بەدەستخستن ژاریە خوێندەکارە بە ئەو شەهادەوێ وەرن ئەریکردن هێویا سەرکەفتنا بەردەوام مشوەرەت خوازم گەلێکی سپاسیاتت کەم زێنا عەلی هەفسەرۆکا زانینگەها ڕۆژئاوا ji قامشلۆت و mêvana min bûyî tu bi xêr hatî gelek spas هەر هەبی